Kejinglekai haga Champions League quarter final ke Chelsea Haliyeng kalamat ia ka namrem hakmat ka Real Madrid dalai lewe gol. Kejingrem ke Chelsea de kejingla Karim Benzema bantep ia ki hat-trick nagbenta ke Real Madrid. Katba ke Chelsea ke yok sikol lengba ka gol ke belah do Kai Havertz ya ke gol ke belah penbuk da Jorginho. Katba ki gol Karim Benzema kawai la penbuk da Lucas Modric kawai pat la penbuk da Uweni Jar. Katba ya kawai pat ka gol la thep hi da Karim Benzema. Haba pai shwe ni ke jinglekai ke Chelsea ke la klain pembahasan 100%. Katba ke Real Madrid ke klain tang 100%. Henry lengba ke Magic Karim Benzema ke Chelsea ke la hapmat ia ke namrem hani. Haga khatlai trik ke Chelsea ke hapat banyakun ia ke Real Madrid Haliyeng ke Real Madrid kata ha pospe lada ke Chelsea kamnya kun teng kamut ke namrem kala up lupa ia ke Chelsea. Kublai fibro ki perlok jar ki bajus nutanan ban sngap ik video ha ke negi channel. Haga waipat ke jinglekai haga quarter final jong ke Champions League hapadeng ke Bayern Munich Persya ya ke Villarreal. Ke Villarreal lengba ke kul ke batep daw Arnad dan Juma dang hakimit bapra ke Villarreal kalala ban penrem ya ke Bayern Munich hakalek ke Badangkong. Walada ke Bayern Munich ke klain Arsha ya ke position ke balayo hadun 1000%. Kadba ke Villarreal tanglai 10%. Henry lengba ke ni ke kul dang hakimit bapra kalabiang ya ke Villarreal ban penrem ya ke Bayern Munich Haliyeng. Ke Bayern Munich kamdu jingkermen banyak kun Persya ya ke Villarreal pat Haliyeng namar ba ke Villarreal kadang tam tang sikol ya ke Bayern Munich. Ke jinglekai ke khatlai trik ke Villarreal ka hab banyak kun Persya pat ya ke Bayern Munich hajar ni. Ke jinglekai ha ke lik ke baar kan wan pai ke khatlai trik bat khat sau trik mentau benai. Ke jinglekai ke khatlai trik ke Bayern Munich kan kun Persya ya ke Villarreal ke Real Madrid kan yakun Persya ya ke Chelsea, ke Atletico Madrid kan yakun Persya ya ke Man City, kadba ke Liverpool kan yakun pat ya ke Benfica. Ke jinglekai ha ke Europa League kan wan pai shibit menmet bat Leicester City. Diperlok tang gini kendo pat ha ke video ko play shibona.